Apаңыздың бұл дүниеден өткөнүнө канча вакыт болду дейт. Апаңыздын өткөнүнө бұл дүниеден 1,5 жыл болду. Сиз апаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deyt elem, apam deyt elem. Hiç vakti kayaş aytpagıla deyt elem. Koldan gelişince apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al dağatı getiret. Bırak al apa. Ошондуктан men aytat elem, apalar daima tezde telefon çalıp turuş gerek. Koldan gelgen azırak nerse menen de suyunup turuş gerek. Antken apalar bizden köp nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagı andın oynaysa az nerse bolsa dagı bирок көңүл bölө turgan bolsa apalar kadinkidey alar suyunot. Bizde apa bolsa эч аябайт. Başka bir tuğandar, başka dostlarыбыз. Эч ким апабызчалык бизди аябайт. Ошондуктан апабыз көзү тирүү убагында колдон келген кызмат аткарыш керек. Канчалык кызмат кылсаң деле баары бир апа өтүп кеткенден кийин адам өкүнүп калат экен дейт элем. Апасы барлар бактылуу адам. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.